Okaire rigitani kaunti ya Meru ni bachumirite na kumeneria thirikari ya kaunti ya Meru ni kiraba kuga ni gucerithirwa kwa micara yao na marupurupu jao na nderungamiri ba rigitani baba kirirwaria na andiki ba nteto ni baugite ni baete thirikari ji mwanka ntuku ya Jumatatu na kethiro mendekithia jao jatethirwa ja kuingwa bagomere ngugi na munini wa gavana wa Meru Titus Tuchu kirirwaria rumwanya nugite mugomo juju bakubangania ni giutate na watho Muthuri Murioki na nteto nkuruke. Mekia madaktari jandene kaunti Meru kwa mukana thirikari kaunti ati ntuku murongo iri ne muci athira bakethwa bagita kimugomo kithira mawira ni mwanya njira bekini thirikari njatitho ya kingwa na muthenya narua kiama kia madaktari ni kiugite kagita kakaikombe kuthira na Jumatatu twitite bakethwa bagitonya mugomone ntu thirikari itiromba kubathikira buije last week twanenkanire strike notice area ekuthira rojo kwa kwambiria mande cibitari kethro ingi na ishira nene kabisa batu kwambiria kwareria ishe promotions thirikari yetu tukarite niyo nthiguru maita ja maingi muno tayari tunogi niyo tubakukaramisha mani boardroom na no forthcoming fruit otetunda inyari moturona kore ndene turetinda tukira obatwe ati thirikari yetu tina mbeche county na ituije bou ni urongo mbecha irio abaregete gutu promote na thaiji tukwana tugukinya muthia na tutina untu wa kwira members betu na members betu ibara tuchukumire batera thaiji oria tuije thirikari ni uruge bara irwa bakaigwa mantu itete tuchoe promotion itete twanjirie strike yetu tuinge cibitari kenda thirikari omba kuigwa mantu jaria na untu brabo gutetera ni mantu ja gwitithwa nkathe ngugine araba ugite nyuma antu ba kuthoma na bangi gukara ngugine wakagitaka karaja batiumbite kuona baruga cia gwitithwa nkathe untu brane bakwenda gwita mugomone ni kenda thirikari omba kubathikira thai twina zaidi ya antu 900 baba terigita kwa promotions na untole twithire tukialega na thirikari cietu lakini batatu ini solutions to the same thai twina nurses twina all cadres baba endeni achibitali cheto bakaleta for over 11 years bataiwa promotions na manto jai tuthirete tukilunga thirikari bamwe bari retire bange bakakua lakini batekona utethio ke thirikari yetu tweterete mo miaka 10 miaka 11 jauni meterete miaka 8 mwanka thaiji ngwitira thirikari ya Meru County miaka 8 nta promotwa o arenda andikiro no ndi nta kinyeta garia antu barabo ndinya bandiki manyomba jantu mindi chiantu antu iba promotero bonthe indi daktari otwa promoti araba kunya rwangiruro rwa ICU rwarurigiri kurugura kagitagati kuraja aruga no mwanka madaktari barab ketho bagitangu guku bethure baitithitwe nkathi tukona thaiji twengerie kurugura even on department jera tugwita ICU department lakini ICU department ira na ata services ikendelea bwega ntu jabara that department bata i promotions ile kwendekana kwa hiyo tukoromba thirikari yororogie nkoro ala kuhinyi kabisa thirikari ni yororogie nkoro kenda mantu jaja omba gwita bwega uria akolega na mbecha iji na thauke guti mtata ringi tukoromba Mulungu amuringithie bathauke batu mbecha kenda bati tumba gutetheka kirania Titus Tuchu uria no munini wa gavana ne kaunti Meru na no rungamirite rwanga kigina augite morene ja maingi jabekanirite na rigitani baba ela maingi bombite kuingia indi jamwe jarema nontu bakutha thirikari nene itumbite korokeria mbeca mwankira thaiji ane ndiro kumya baina imbrete kuthandite mbeca cia salary reductions ira ndarire cia June ngido remitite lakini nkaremiti hata na mbirigira mbeca cia May nevertheless kinyamba tetine ya 2021 ito kwambira mwaka yu kwi reductions cia ro itari cia pension ya CPF na binambi ito ikirite ki budget this financial kenda to clear ya 0.3 nyakumara thirikari renge yareo uga boja thirikari ibombete gutegera mandaktari jaja na interview on the board tingugibira bakwenda muno kagitaga kena murimo jwa corona bingi bira tugurite nya store chietu both at level 5 na kinyani counted quotas into habi ujuri beja every day PPEs kumakiri ichi ta cover suit surgical masks kumakiri N95 mask there is plenty of those things in both level all our facilities
bena PPEs, enough PPEs. So that is also not an issue. Ngana munini wa gavana augite mweri jwa iri nirio madaktari bara baingi baitithiru nkathi indi mwankira ne batiromba kuona mbeca ciao untu bura bekirite kimbajeti ejite na thirikari karokeria mbeca bakethwa bakibaria mbeca ciao indi thina umirire ni murimo jwa corona njira jwangatanire mibango ya thirikari. Kwe committee twita CHIRAC, County Human Resource Committee, ne kare ndi sometimes around February ba promotions no to continuous and we do the application then committee ya garabi na ba promote they promote anto iko da na financial implication bejera cha rawa tukaitumba ku wekera ku bare immediately already mbeje effective in the budget year 2021 na mbeje na tutaba ya still ringe beje cheya so kinyute issue kidi ba to not already that issue has been addressed kiriwe kukeja kutho madaktari baba bageta mugomone untu bakethwa gigutate na watho na no mwanka bakajukirite gara kiwatho kuringana na watho bawandikani so bakathwani nya bonga bara gutungatira antu ati baba baketha ba safe baba ngi bara ba safe everybody is unsafe then gitare tukuzana na murioki any body kuthugane with on strike that would be an illegal strike and non to batu kingite mantu yonde barenda yuba yonde barandikirite baruga baka ya with a strike it will be an illegal strike na kuna consequences as an employer kana batu to employer obo county government being the employer as far as we are concerned is an illegal strike na bora get strike oranda kuira mudhuri is an illegal strike na there are consequences consequences no kumenya Nkiripotra World Weekend Mbeta Muthuri Muriuki.